Hello guys, welcome back to another video. Ma'am ngasi ki video se first time ni punsida basketball amta sanadri bako to asigi nupi je ulag ke ai ni se asigi khallaga team su da bai se adugi ko one day practice ka tak no makhak tawba ma de dum tawba ni ado no makhak practice tawra ko rum se joy tak sile duga akoi college ki me masing je suale duga ngasi trial se yaw bane ma'am si sanabagi video se matik sing hachar ke video se loy bawa yeng bio duga ngai biraga di like comment share ma di subscribe to busu kabiye no ngang bu ji taro du ning box sare ado ma'am video se hawage Gue ko yan sir. Gue katat paziga. Hi. Kunam je. Pasti lang. Hi miss. Kailan na lang mo? Kailan na no? Andro. Hoy. Kailan na lang mo? Ay, kano din eh. Kaya hay no. Okay, practice to mo. Sana ba? Uy, ira ka no eh. Finally, where can I walk? She's a little guy. She's a trainer. Thầy quay không ngon practice nó sẽ là cái mà bây giờ cái bằng nhớ first day practice lo sẽ là ngoài này mình cái yeah đâu cho lên nè Red है बको ब्लैक ही लेके रेड ही Red size to lấy được rồi. Lấy à? Khơi có lẽ sẽ cho tôi đó là em mình cao rồi ní nếu em đã trò quý and there and it's me. Let's go to the and here's one team. Rồi ngay rồi ghê, tôi có chơi rồi ghê. Xuống đây làm thuốc gì? Bye bye. Em biết rồi đấy. Hay mà nó đập hầm vào kìa con.
ไม่กด Thâu. Có khai đúng. Đâu phải. Không đi.
Jane's case, you know. Usually out of grade na kan lira kan na bahan ne do akoy mga dili khara di khala ni ko ai si yaw de yaw de khang de ma ngasi video je sa thum lo sin lage ado wai na akoy khala ni ko kan ko di khara taw na re ado ka re khala
ꯊꯝꯖꯔꯒꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯂꯥꯏꯛ ꯀꯃꯦꯟ ꯁꯤꯌꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯕꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯎꯕꯤꯒꯅꯨ ꯕꯥꯏ